Saa sita nziza mwebwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino. Rero ndongeye ndagarutse ku makuru aba agiye atandukanye haba yabereye hirya no hino. Rero niba ari bwo bwa mbere kanda ku ibuto ya subscribe wabashe kuba wakora no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru haba yabereye hirya no hino. Nawe wakanze subscribe ni byiza cyane, uri uw'ingirakamaro. Imana ikomeze kuba yaguha umugisha kuko uba waritanze cyane kandi waranakoze ibintu byiza cyane. Rero iyi tagisi rero mubona rero ni tagisi rero bivugwe koko yaguyemo abantu 5 bagakomereka, ariko bikaba bivugwa yuko ko nabo bashobora kuba baza kwitaba Imana. Iyi mpanuka rero yabereye mu karere ka Ruhango. Bivuga ko iyi tagisi yerekezaga i Muhanga aho yari igiye mu bukwe. Bivugwa yuko ko shoferi yari aparitse arimo ashyiramo ibintu bitewe n'uko butu y'inyuma yagendaga yifungura. Nuko rero haje kuza indi modokari iri mu bwoko bwa Hyundai ikubita ya modokari mu rubavu, nuko iyihwanya n'umugunguzi. Abantu bari bari aho ngaho bavugije induru barayikomera, baravuga ati abantu barapfuye. Rero bivuga yuko rero 7 bahise bitaba Imana, abandi 5 bagakomereka. Reka nkubwira ati rero ngiye twabanaga muri aya makuru yari Kwizera Jean de Dieu. Komeza gukanda subscribe abashe no kuba wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana muri aya makuru haba yabereye hirya no hino.